Uccen le Qelwac. Le renard et le bouc de Jean de La Fontaine. Yiwwas yemlal yiwen n wuccen, netta d yiwen n uqelwac akken acciwen-is annect-ilaten. Dɣa dduklen ṭṭfen abrid. Aqelwac am akken teẓram, d nniya kan, d Ṛebbi i t-id-yettarran s axxam. Ma d aberɣi ḥetteb-it kulci, ala s tiḥerci i yettɛici. Sanda lḥun, abrid yebɛed, yerna d aẓɣal, yenɣa-ten fad. Ttnadin f lbir, ufan yiwen, meɛni alamma ṣubben ara swen. Ṣubben, swan almi yeṛwan, ad ɣuccen yizzi-s aqelwac, yenna-as: asellum ulac, ini-d kan amek ara nali, iwakken ad nkemmel tikli. Aqelwac mi iṣubb ur ifaq, iwɛer walluy si lbir, yeɣmeq. Uccen yenna-as: ur ttagad, ad neffeɣ yerna ad nekkes fad. Aha send iḍarren-ik ɣer lḥiḍ, fell-ak ad aliɣ d asawen, ad rnuɣ akken ɣef wacciwen, dɣa ɣer berra ad ffɣeɣ, akken ula d kečč ad k-ssufɣeɣ. Aqelwac yeqqim yettwehhim deg uccen amek i yettxemmim. Yenna-as: ad ḥemdeɣ Ṛebbi, d-ifkan uḥṛicen am keččini, axaṭer limer ɣer i d-greɣ, awallah ma neffeɣ-itt akk sya. Uccen ladɣa yuli fell-as, mi yeffeɣ yezzi-d yenna-as: lukan d lmux-ik d-yesmar, annect i k-d-ifka d ačamar, yili ɣer lbir qbel ad tṣubbeḍ, ara theggiḍ amek ad d-ffɣeḍ. Nekk aql-iyi tura berra, ma d keččini ur ttayes ara. Nekk ad k-ǧǧeɣ, smaḥ smaḥ, ceɣleɣ ḥareɣ, yeḥḍer-d rrwaḥ. At zik-nnan kulci yefrez, ilhu meyyez qbel aneggez.